na no kwemereza heka iwe nko mzire otireho muringo ki gukurinde biconchwebi kugira ngo omisho bibase kwijja kurugamu biri ebyo mugasho ruhanga yaba kikunzire. Now it is a role of a parent no mugasho go mzire nguranga kore yakwire cyonje, because let us be honest to ourselves ngu abana abinji abazire bakumira boarding sections boarding zikije hati subhanallah omwana obwire obwaru kumara ayino muzire omuka na nobwire obwaru kumara ariya yishomero obwire obwakumara buriya ariya yishomero n'ubukiro obwire obwakumara rikahe ariyo muka then akikomuka ubwo muzire wenyini amwima akire ko kumuha kugira ngo abase koraki kumureba. Now just know ngu iwano chikorotyo ngumwana omureba no muteko boarding agumawe na yakikomuka oburakire noru no, I'm sorry to say nori inkar munayorera MPs erankeji empiri omasinde because you don't know tokumanya micho yo mwana ikuno teka ngo mwana no mmanya teka ngo mwana no mmanya ngo tokora chito kumanya. Now lekanze abana bitu abatuiro boarding section nimanya abana binji batahire abana kuba kwika amashomero bagera emicwe izuba bibakweta vices engesho embi ezabana batahi babo bakubateka because abana omwishomero they are people of different culture, people of different nationalities. Bari abana bakuruga umbikabita kushana bakuruga mahanga kushana bagambe nimi bine mico takoraki etakushana. Now omukushoma ine kirukweta peer pressure. Peer pressure no mwana okugira mwishiketa kakungu omuryankore. So oshanga umwana yatunga kakungu haza abashomesa baba tafire yo kureba akakungu ko mwanogu nikabasa kumwafectinga. Now ekituru kwenda ahamzire okumanya ngu role yawe yo kumuldingo mwana what are you doing eshonga abwenje abana bagaruko muka no kugira ngu iwe nko mzire obase kwa assessing abana bawe assess them oba assessing their academics enjere yibakushomamu oba assessing emico yabo engesho zabana omwana an example itwe umnankeji nkombagana kuba kubana baramusya bateka amasho hato mwana yagarukomuka yaramsya ayesimbere yes hi hello how are you wachireba. Now ukizo witu kununkore banankano baramukanya bakukwata no mungaro nabandi bakugwana umnankeji ombefuba. Now oshanga umwana ya contract ben abana nibiya engesho tikugira ngo amashomero gegese engesho mbi not really konka from their fellow kids okuruga umbana bine there are some vices ezibaru kwihayo kandi ezo muzire za kwatarukora ki ezatarukwenda. Now iwe nko muzire ayino mwana umuka wafire yo kushitama hansi no mwana wawe ukamuhakire ukareba niki ecyaye yongireho ekiri productive omagara go mwana ogo niki ekimucendireho ecyoshemerire ngo ashemerire kuba yine we nko mwana. Now wabo utakakikozire yikiriza nkugambire ngu omwana ogutumutwire nka kichoncho ekimukamaranga yakozire ki yakwire because ekichoncho ningaji yes ekichoncho no kitwara ekintu kiri precious nekintu ekyobuguzi bwingi wakirebaho oyine kuba no kishura every time and again okureba kiruho kiterire then nyoni kiragambira abantu bagira ngo parenting is a full time job. Parenting is a full time job. Warabireho olinkaha omutawuni embera ekakushobera nuriyo muntu mukuru ekakushobera ukajoti kambaze mbikiho mu cyaro ndeba mzire ngambe nawe ndebe a b c d ngarche nagwa mwana bagira ngo nagarika yo konka idea rero kugira ngo baza konka ngo nubonka amabere ninga mashereka nibantu bagarika yo kukurikiriza abigambo by'abantu bakora bakoze iki abo basigira umcyaro. So nabasha banabeshengereza abazire abakutureba okurabira ambeho za TV West muyikirize ngo mukamaruhanga atwire abana konko bwatwira abana aba masuliya eyatwire nekigezo ecyatwire no murumo ogwatwire ogutwine kubuzwaho itwe nk'abazire abazira abana aba akuba tukuzara kurekaho
ine bintandikire kureba nankeje social media nindeba abamwe someone ngo azaro umwana aiza mugira ngo it was some kind of revenge being revenge ngaho now marriage as an institution abantu bambagitwara nk'ekitineji nk'ekitari umuhoho and without marriage as an institution ihanga terika yemereraho na humanity keeping the sacredness of humanity neba nekora ki nebera munerwa so please mbashabembe shengereze sallallahu alayhi wa sallam hadith natujent kurukum ra'i mwena muri yabarisa nkomaranga hona ahakutire namnonga umzira hato wundi muningambaho uriyo murisa wakulukum mas'ula an rayati kana buri muntu wena naza kubuzwa aci arisi mbona umzira ogwari umzira ryokwe ari kutureba manyango mukamaranga akwira abana konko buhakwira abana akwire ngo bareberere yes ubareberere umukuriya ubareberere umukubajweka umukubajanjaba ubareberere umukuborora na no kubaha engesho na nemichwe ekozereki ekikire yes na no kubashomeza it is very important so wareba iwe warwa ahari yecho umanyengo rasulu sallallahu alayhi wasallam no waza umukategore eji eyagizire ngo abo nibija kubuzibwa ahari ebyo ebitwabahire ebibarisize so umzire aryokwe umwana woyine it is your responsibility ni responsibility y'umzire kurebeka ngo umwana yagirengesho and engesho nizitandikira nkahe edin must first making sure ngo umwana ogu edini eyorukushoma umwana yaba mentored spiritually the spiritual part of spirit that when oku ebintu byo mu bya yo kwikereza nekintu kimwe ekirukubasa kuretera umwana yakura kurungi actually at the forefront nicyo kiri omisho ga buri kimwe umuntu atine dini narinka campus narinka eriato ritine campus akubana atakumeya korachi yarukuza wareba edini basically edini ngoko kujireba ngoko kwetura amadini neshomesa emichwe nemitwarize na nengesho wano nango mwana abase kurugama omutereze kurungi byona ebyo reno mugambiriwe nko muzire mwerekereze edini and here comes okushomesa abana edini noreba iraho abantu okushoma edini bakaba bakitwara nk'ekintu cya burijo madam hawa naho ko wabiro gishoma bakubuza na recent years bakubuza ngoza gukora nkaye ngoza kushoma ati nkitwe umfield yitu ya nankeji ya theology yitu ya nankeji ya y'Islam mubati umwana umwe mujomesa ngo abe imam not really it is part of ni kimwe ahabintu ebikuretera umwana yakura kandi akakuzibwa ki akakuzibwa kurungi so umzira aryokwe fayo munonga kurebeka ngo umwana yamanye dini yajega yagire michwe yagire ngesho ezo mudini akuba umwana ine dini na yaburaburamu na isubira koraki ayekomaho abona garuka amanyangu ekimkamaruhangana 9 ekitarukoraki tarukucyenda manyu muntu umwana wamukuza atine dini iwe ine nankeji inugundo mze ugunzire nindeba madam hawa abazire hati tubacenda abana babo kugambo of course tubacenda abana babo kugambo nako kumugamba ho mwine buri inkamzgo nora sometime back imwe bakuru bitu eyibakurire umwana kabari wa community kugira ngo wamushanga ari umunshobe amuhabura wamushanga yes nanana no kumukangamo amukangamo kugira ngo abasekoraki abasekuterera konka hati umuntu natina kugambira umwana wa mutahiwe kuba umzire arikino munonga kurikiriza ikigambe cyo mwana kiyamugambira than umuntu umukwe kiyakoraki ekiyamugambira umwero muzire abelivinga munonga omwana atwara ko mwana atari kubasa kushobya nkirebere inshobye mune kubabazire bingi ngo erizoba umwana wamushango muhanda ayine cyaro munakora icyo tukutekateka nguyo ngo umuntu mukuru cyakuba kirungi ukamugambaho umwana nakoisa advantage nakoisa the other advantage akwa bana abantu batumanya these kids understand us a lot amanyango tata namugambira nimba namukwataho mba namusika eriyo bakweto kusika eriyo akusika eriyo hatu oriya mbenu akwayo zirugaho ayina ngo ashishe not sitting down kwebuza ahabwencho mwana ogu aramuna akora ki nangambere bintu ebe so abazire
much as turumuntu tukuza abana nana okubagezaho kuba moldinga nana okubanacharinga through parenting tuine kushitama hansi tukareflectinga byenyini ebiturumuntu korra abana bitu itwa bazire bitu kuruba bikozire kuruturuho wallahi because buri kureba umuzira ari mu muzano ukari umuzira ari mu muzano ine nankeji wagambirijo inayitwa bentu gamba still uya tukaturiya issue ya nankeji y'abana uri yajya ati umwana yanga kumuriza akiri muto kora kure naza kuriza kandi namaze yes akuba tingugira ngo we become harsh to our children konka at times we need to take a broad decision nana okufayo munonga omuzire akamanya niki ekyarukwenda omwana we bwanyuma yo kumanya icyo urukwenda omwana nko muzire mukuze urukumwerekereza ecyo urukumwendamu and eje nkuze yitura umuntu kuzama abana eyamememememe umwana wanje namayari eki umwana wanje yaga umwana wanje utamugamba umwana wanje ari atinanti do you know that even in schools na no mashomero turukushomesa umwana nabasa gukora ekintu nko mushomesa agezeho kumudisciplininga konko muzire yahika yishomero embera is out of control omwana okushitama hansi akebuza habaho ki A B C D umuzire naija arukwenda kushisha ecyakora ki akuba aine ibyo aine narration y'umwana eyakora ki so abazire much as turumuntu kuzabana abana bitu bari mu cyumuro ubu bari mu cyumuro reka to assessing behaviors zabo turebe imico y'abana eyibine kandi icyo noza kukikora uri kumuhobuye icyo no kikoro ryo muka tukusheja kasheshe oketera bizi okazomutawuni ugarukasha ibiri ukateka nguru muno kuzomwana no basa kumukuzo mukwenda kumutwara yishomero konka you don't know umwana ogwe mico yakoze ki eyayira yishomero njora ndukutandika njona abagerera ngu ntubasa kuba turumuntu kuza empiri omumasinde takumanya ngo bwanyuma yakire mbirezi nizaturia so we should amasinda tuine tugahindura tukareba exactly what is within our kids abana aba batekera bata abana aba emico yaberieta niki ekirimu nchi affecting a performance yabo omuka omunankejo ayishomero because this is part of parenting yes takukire kirimi no manyango abamwe bazire tubakarebere na reports z'abana bana reports tubakazire nezikiri amashomero nezikiri amashomero abazire batakoze iki batagazire umuzire omwana naisha akikomuka report agiteka agira report omwana no yakubatajine ningo shanga omwana akozire kubi azana ngeja report ayindroho ya for example yarinka umwana yarinka yashembere ko mu kirasi yarinko wa 90 asimuraho 0 hagumaho 9 umuzire takukimanya takwenda no kumanya because the parent is after money true we should look for money konka tumanye ngo ebyo bwiga bikuru ebitwine nebituru umuntu rona nza kubisigira abana aba so the best way no garaka aha mwana ogu tukamushepinga kurungi kugira ngo yaza kurugamo kushanga ebitwine abase kubirina no gukora kintu protectinga so abazire bari yokwe abana nebiconjo mukamarahanga tuhire kugira ngo tubase kubimanaginga kurungi niyo shonga ahabwe ngitumba sallam rasul sallallahu alayhi wasallam najati idha mata ibn adam umwana wa adam yaheza kufa inkata amaluhu illa min thalath emirmo yeyona nekoma oyirehemir mechi eshat umurme yagambiresha ati waladun salih yad'u umwana akuziwe atebekanisiwe arugire yo kurungi o parent o koziro parenting yad'u nasigara umunanke nasigara aha line arukushabira umuzire umwana nabushabira atumuzire nashabira umuzire ombikorwa ebyakusigara nakora wallahi umusho mwijongozo umwe akeshongora yajya a'maluna ibikorwa bitu a'maluna ibikorwa bitu wa bihasabat asma'una nana mazina gitu agutwine namudhi itontuza kurugaho byo bisigara so ombikorwa ebyine kusigaraho umuzire arukundeba no mwana so omwana ogu wamkwata kurungi
ukamukorera ecyoshemerire kumukorera ko muzire ukamukuza umwana wo gunaza kwesimisa oboruho obutaru kungo mwana ukora mukwate nguko urukwenda ukamutwara ngakitari gasha ukamunaginjura ukanga ku providinga ukanga kumureberera tuine ba single mothers bingi. Did you know that? Yes. Single mothers, single parents, tuine ba single parents bingi. Because obwiro wingi things zaku I'm not judging. Things zaku judging. Obwiro wingi hino abazire bakobwire bakikabereba. Berebera hajati nyowe aha hindi embera yayanga kanyona nti no businge nakora ki nagenda ayebuhangu hine abaro munareke nyuma abara affected abara carrying up that trauma bakagitwara n'abana babo. The reason as to why turumuntu tunga single parents bingi ukashanga omushisha ina abana wenka ukashanga omukyara aina abana wenka no kugira ngo essence ya parenting eizire neho umwana nabasa kurafa atine tata atine mama aine mama wenka atine tata aine tata wenka atine mama and it is okay uriya nahana example mushabana bananka kuba kuzire batine nyina tubaruho mushabana bananka kuba kuzirisha taruho tubakozire ki tubaruho yes barukonga warashitambire nabo ukagamba nabo ukareba their side ukareba their side aha wenje no kucyaba affectingire abo kubura umuziro nko maka wala bitu jikamana ko keichiriza abashije ati nimwe nubasa kubikomba muje munobe. Not really. So we are saying umwana ugu obuturu umuntu murebaho aine kuzibwa aina bazire bombi. Yes. It is the appropriate way unless otherwise konka parents abariyokwe we should always fight tugeze okurwana munonga kurebeka ngo abana babagumaho turuho nitwe kandi nawe ninjya byarema byona at least have a co-parenting. Yes, kama mweche tubake nabyona byayangere mwatanire mwikirizane ngo abana bamukabazara muri yabo mubarebera wallahi abana batakafiringa vacuum ya tata bakabura side ya tata yo kuba parenting ninga bakabura side yachi ya mama because abana aba yango ikirize nabaza ku ihanga neza kubaruzinga ensi neza kubaruzinga community ne kubaruzinga nimo bazire nibasa kuruzinga abana aba aba trauma y'abana barukurira. Now I want to go back abazire abine abana umunanke boarding section mwikirize ngo nobasa kugira uti nyomwana kuyahereze yagenda yaza Kampala atakagarukaga. Have you ever asked yourself about it? Ngo mwana gukwabira umuteka ahishomero ukuta mutayahira na kuyabira ijomuka kuyabira humura umugo bokozere ki otariyo umwana atayine nshonga hawenza rukuronda hakuba niyo turamwerekere mu rumogo aho kumurondo byabira kire muto. At most kids na rugomuka amara nemyaka 5 atatire na simo muka atagarikireyo akuba nuko yakozire ki nuko yakuziye kandi akakimanyira it is okay. Iwe kumuziyore uburukuno rumuno shasha nuguru rukubino no mwana kuterese muno no mwana gambe niwe kuko mwana okurugiriro kuyakuziwe kire kandi utakukimana no kukimanya. So we are saying gumachas nutwenda abana aba ngo babase kurugamu abo mugasho uko mmesho eituru muntuza konka tufayo munonga kurebwa ngo abana batwabaho bwire ka twabateka mu engesho enungi eituru kuteka emico mirungi eituru kuteka teka ngo nitwe eitwahika niyo twabentwe ndango abazire bitu bakoreki batutwarizemo ngo kunababuza nti iwe ko kubano yereba ebyo rumuno okora abana bawe nebyo rumuno obaha no ba providinga no teka ngo muzire kunbe yabire nakwa aho kunuhori yawe shaheze. So it is very important kugira ngo tubase kushiteka na mnonga itwe nk'abazire abaryokwe abakutureba. Okay, barakallahu fikum ni jamna wanje wahora mazima twine kufaye mnonga ukureba ngo antora kuronji abana bitu. By the way ni chukuru mnongo kureba report cards z'abana bitu ukubana haro comments. Yes, haro comments season ni ukuru umwana twira ari umukirasi ndazana kuko muzire takwenda gukora kitagwenda kukimanya at the end of the day na ija yishuma jati nyoka ninja shura school fees as if it is all about paying school fees.
aguya dinzinga sasura school fees ndi umwana wenga akora bubi we are telling you your kid is playing in class, you're not seeing the comment. We are telling you ngo mwana batwire ne bambinga school fees bene ijambo rampora niyo jonga abenji umwana ugaro kuperforminga tokwenda kubireba ninga nasura kayishomero ninga iyo no muzire tokwenda kora ki tokwenda kubireba amageza gawe ngakwereka ngo as long as nahashura school fees ebyasigara bazimba kora ki nangwa bana mu kanare vo yo kubeyi haho ojo bagarika yishomero bagende kusomero bakanomuka making matters worse bakanomuka gariko batwara na coaching batwara yishomero baniyo baza batakagumuka bakakusisiro bwire. So it is turumundu bishekera muko nga it is serious abazire it is serious tugarice enyuma turebe ebikurakinga umwana bitu tubatekemu abashomesa bakozirogo bazikora nito bazire tuyinegarike nyuma tukagera ebitwateka umwana bitu. It is important inshallah. Okay, barakallahu fikum. Munono wanje ninjira wahora mazima tufe munonga shoma ha report card y'umwana wawe reba comments ziriho kandi n'abashomesa ninjira mukabire nimutahona n'amasimuganye kugira ngo umuzire na every report card umashomero abamwe ninjete zero nzazire namba nzaziro they know how parents know how they communicate with administrators bano banje sendeka tarorwe kwaso kungano jango muzire naye buzanze aranga tsasire. Okay, so mnano wanje twabaza twikirize tubanze tuze bakacyo mukahomra tugaruka atakarga. illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Zabih Nehinda Radio West gamba mpre ni radio ruleta ntunguka kandi ariko zururimi rwawe okutungura no kucyamura abantu okurabira mu programs zitare zimwe na zimwe n'amakuru music nungi ubuzano bwo kusingura sente n'abahereza abo mutano ijoranyisa ha Radio West umaliso bukikuru bw'abantu ebyo rukora hatwatira Radio West aho rihona mbarara igana katonye zibiri kabare 94 katonye zishatu Masaka igana mukaga katonye zimukaga Kampala 95 akatonye zibiri Fort Poto 91 akatonye zinot Radio West gamba mpre Nehinda illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnano wanje nakwakira imuka humurako deka tugumize na program itunyamurunje program y'Islam live aha TV West Studios anchinemo Sheikh Ayibazibwe Muhammad omushomesa wa Nyamitanga Muslim Primary School akantirun tureba nshonga kuri munonga ekwatirine na nabana bitu hamwe na n'icumuro yesabana bari omuka bari konkano bakora ki omuzire wataho buryo ki okureba ngo mazima abana bawe tebabasa kandi kushisikara omucyumuro yesi nturonda 10 no korowiro from Monday to Sunday nango osha konka jiza humnonga kureba ngo washazi yaho akire akogamba hona nabana bawe okureba kandi mazima wabasa kubatamo ingesho nunji wabasa kubakuza kuronje munonga sheyina nikushabuka misema tushobora. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abarunji muikirize ngo mukamarahanga natumanya bwanyuma yo kutumanya
nebyatwire na amount bibasa iye nebyatwire na amount kuraki tubibasa mbe niwe mukamarahanga owaya mbere akakuha abana manya ngo abana abo notekwa kubafaho okurugira ngo kumukamarahanga akuprovidingire ningo kwakwire. In other words, abana aba oyine kubafaho omukapasite eyo yine iwe nkomuzire eyo mukamarahanga kozereki akwire. Otherwise twaba tutakozire tutyo nituba turumu nturuga ahamuga gwitu kandi ogushemerire kora ki ogushemerire kora na nabagizire ngu Allah subhanahu wa ta'ala hati I want to show you one of the prophets. Nyina mbereke omwe ahantuma za mukamarahanga abatwire obwire bakurona ruzaro. A good example is Nabiyullah Zakaria alayhi salatu wassalam. Zakaria nentuma ya mukamarahanga ningashimwete Zakaria. Zakaria nentuma ya mukamarahanga eya mazuro wire mukamarahanga atajire mwana. Yasya obwire yayeherera eyajire yayeherera arukushaba mwana yajat rabbi inni wahna al'azm minni mukamarahanga wanje iwo wambanjire nomanya byesherekera mutima gwanje nomanya bindi kukora nomanya binkora fi sirri omuchama numane bindi kukora ndukweyereka kandi umanya na intention yanje nekigenderwa cyanje omukore bintu ukora ki ebindi ukora yati wahna al'azm minni konka mukamarahanga wanje cyandenga nanye nimpurira nahwayo nahikachenje wastara rasu shayba nanishejeri yanje lyazamu enju yati ay mukamarahanga wanje nishabote ko mbantu wabo abarukweta okabeta ba so ubwire kubwagenzire Allah subhanahu wa ta'ala natebeza ngu Allah jalla wa ala yija ya muhumwana obiya yesire Yahya na wakari entuma ya mukamarahanga so banyuma yo kumeta Yahya Allah subhanahu wa ta'ala lan naj'al lahu min qabli samia so banyuma yecho norema ngu there are people who have been striving bakuronda abana onkabe bine baramuno babanagishwa very absurd it is appreciated mukamarahanga akwira omwana ogwo naho omwana ogwo mukwate nk'echatka mukwate nk'egirasi tinkugira ngo mukwate nk'egirasi ngo hatakagire cyamba nimayisa mukwate je mumodinge kurungi mu parenting muteke online mwene mu standardizing abo mwana ashemire nguna wagire yiwamusindika wallahi ntibamwakira yes ntibamwakira nomanya ngo hari abana bakureba bagira ngo no kubakupatika inkabo basa so na wabo taruho abazira barunji abakutureba fayo umunonga ngo na wabo taruho umwana wawe hagire wamushanga nabasa kumutwara ahabwa ubwe okurugira abwe mico yeye nemutwareze yakora ki eyako exhibiting ombantu it is when waba no parenting omwana na waba nofa yo kumwegesa no kumuteka omumbera y'obuzire ninga ko muziro kugeza kutereza omwana wawe fayo munonga una wabo taruho omwana ogu nabasa kuba wallahi because niyeshonga habwenchi omuzire arukora niyeshonga habwenchi omuzire yakubire nafa yo munonga fayo munonga kurebeka ngo omwana ogu wabo taruho nabasa kubaho omwana ogu hagire cyakubaho iwe nko muzire kandi this kid nabasa ko representing ahantu bamutware ugu n'umwana ucemereye kuba ntukora ki ucemereye kuba ntureba otherwise washanga atari mu capacity ejo eyinagambaho gigareke nyuma wetere mutoki iwe nko muzire orebe nabata okuwa kubasa kugaruka ombantu abo abakubasa kuretera omwana ogu yaba omwana arukwesimisa omwana ogu bwanyuma yo kurugwaho kwawe nabasa karinga ligase yawe iwe nko muzire
Let us always have these questions asked by ourselves. Ogo mwana ukuwa kubasa kurugaho mkamara kuyakutwara kuba Rasulu sallallahu alaihi wasallam mu hadith ya ibn Umar yatkunu fi dunya ka annaka gharibun aw abir sabil munsoma hangaramu orinka omuntu ari yarugendo ninga abir sabil ninga orinka omuntu arumuna na crossinga oruguto wakana ibn Umar akana amanyisa ngo idha amsayta wareba bwira fala tantadhiru as-sabah utakatika ngo buza kushejukira mbahurire wa idha asbahta kan wareba bwashesha fala tantadhiru masa utakaburiya mbanda baragire ngo nyowe ninza kunubuza kwira ninza kubanjiro yahe myaka igana niyo myaka 5 korere nseji ngata kuza kugirugamo kandi nawe ugaruko korenga runaza koraki arikugiruga munyi arikuza kufanya inchakare. So our question is erizoba umwana ugu ino urumuntu oreba herizoba muziro wari munandeba kuhakurugaho kuhakubasa kubota ruho umwana ugu nabasa karinga ligase yawe echikire emico yayi ne yoro kumwendamo. By the way, tureba level zone. Yes. Over no primary. Over primary. 1 second. Then beyond. Yes. Ogumwana gukaba kuzirata. Warugaho nabasa. Madam Hawa. Abanyangore binefumu. Wakati kini kwa kachiri kabisa. Yes. So over ya university. Over ya secondary. There is tanikira primary. Akuba nywe ebyo muzire yanjye gise. Nahati nibyo kutambara ngoko muzire byagize byakwegise ntagire byayiyongera mu society ku influencinga konka still no garuko jyot konka mama kangambere tata na twaza atanata akabana akora hine abana bawe ibibara ku reflectingeho ninga niwe no buri muzire no buri muzire no itenga kushitamisa bakakubaga. Yes. Nkeri je no kuba kugira ati nawe no mwana aina kushitamisa muzire we. I'm telling you. So recently ine owa kozire na keji owa kozire comment ari kugira ngo nti dabaganda have saying obukade magezi ne hino wawe kunga umwana yajya nabasiru bakura. You get it? So I'm saying ngo my point inkwenda kwihayo no kugira ngo iwe muzire we ariyokwe fa yo munonga kurebeka ngo ogumwano ekichoncho mukamarange cyakwire watch protecting it. How are you shrewd to your kids? How are you shrewd to your kids? How you steady fast directinga abana aba omukubagira ngo ekitin kuchenda ni nyendeki ningo muziro tinira abana ira bazire bakutina abana natina no kugamba unamugamba ho naza kurira. You can imagine ninga ebihanda ngo nakigamba ngibasa kute. I don't know to really abana abato cyana abakuru myaka unga abakuru myaka unga ino boru kushango muzire atinire gamba mwana ngo mwana takarira ngo wamugamba ngo namugamba ngo naza kurira namnunga bazira bacara namugamba ngo takandirizo mwana ngo wamugamba mayengo nabasa kurira ngo yarira saying it n'umwana arira n'umuzira Amerika umwana arira. You see, at the end of the day iyo manyango gumwana wojango utamugambo wangambira mwana umwana wanje naza kurira. What are you insinuating? Umwana ugoro muno mwereka ki? What is the image? Ngurera mugambe ho arire nikimayisa no yakubashobize bamugambo ho naza kurira because that is the trend. No bora abari umunjo bamugambo ho naza kora ki? Naza kurira kandi uko arire umuze naza kwija ari ata umwana wanje mureke nyo umwana wanje mureke abana banje nyo tubakwanite bakumukwataho. Yes, yanga kumukwata ngo kimanyango katikini kwa kaciri kabisi yokura yange ngo umwana wawe batamukwataho atakarira kiri muto nuza niborare yaheza kora ki yaheza kukura. So we are saying ngo abazire twasesinga abana gude nafa abana bitu bariyo mbohumuro. Yes. Reka turebe ngisho y'abana aba turebe performance y'abana aba turebe edini y'abana aba tujishijume tugitere mutoki turebe mico yabo turebe capabilities zabo nice kibaru kubasa niki ekibataru kubasa then we can give a full report. Wagarike nyuma wawo mukishenjo kashitamo kajoti because abana no bobine kongora urukumanya characters zabo bona. You have 6 kids no manyanti haza ugariyo nagenda no manyango ogo are short tempered hato uri short tempered no manyoko ra muhandoringe kugira ngo
streamlining omisi arevo yabandi umanye ngogo ayino mururu no mushuma takwenda kusharinga n'abatahibeye. How are you going to handle this kid kugira ngo that sense of generosity ebas obufura base koraki kumuzamu ungawagira ngo nanga wotaraba he muno bareba mwebyo kurya ngo taraba he bakabatera ebyo kurya umwana akiruka akagenda akasa kurya wenga kurya umwateka rusaniya ngo umurye umwena konkara munakora ki aramunayiruka ubu yiruka muzire yamure no banya bamwe no muhanke kintu no urumzire najanja ogowe umureke mbwe no takubasabe kugaba utakushiyaringa ngo biye neke areba we akitwara nk'ikintu cyo and it is normal at home akire nikaza kwika abana aba atamanyirire kusharinga naki oje kange nibe wasigaho byona byacwekera so abazire ebintu bigamba bimwe tubirebaho ebindi babitebeza kunke bingi tubirebe so tugarike a drawing board nyo ninyishuka turi abana turukura itomukaka atari yo mwenda kugira ngo tino wabira ngogu no gwanje ay you do never up to now nyono mwenda nangu ine guryo gwanje kikankwatiramu umwenda nugwaguryo gwitu guryo gwa family yije akagutwara it is normal it is okay ngu chimuruge umwana uko manyengu it is something it has to be communal than kugira ngo ekine cyanje so umana kwata ekine cyanje ngwa kintu cye nguyara abamweto kumukwatira kintu akacishisha gwakuri omwenda yabe lesiyano wagira akagitera hansa akajya kugira ngo ukundisho ya then bwanyuma muzira kija kabirundane byatka akabitwara kabira akajya tumuruga mwana wanjye we have seen these kids so we are saying babazire even to umuntu bigambaho we see them as teachers you know wokika ayishomero okaro mwana yakore ikintu ukamanye yarukuruga na the kind of background yakuruga mu family yakoraki yakurugamo by just doing something ruthless akorange ukora ningo mukora honke ikintu urebe ngeri ya acting hato manyangu mbashibire kubana umukambire kubana bakoraki batwaza bati so our kids are our ambassadors abana bitu ba ambassadors bitu eitari echo barukora nicyo barukora nibiretera abantu bajajinga cyenyine ekiryo muka wallahi yes we are trying to be honest to ourselves omwana cyarukora wamushanga bismillah iki yabanza kora nicyo cyenyine ecyo rukumanye kikozire ki ekiryo muka because these kids barukora nibakuba batuyene bakora ki nibareba ibo mzire we ariyo muka oboyena because inabazire muzire iyo muzire ineki ibintane igipereze ko iwo uriyo muzire uriyo muka ukaba uriyo muzire for example you are a single mother abana aba uboreta abashija umukomo uburi kwinduraho nkari kwindura myenda kandi abana bagabira angogu weekend ukabagabira ankoria yajijo kabagabira ankoria just know ngo abana aba they are patiently seeing keeping quiet patiently ngwara bareba batandika kubikora takaje utabana banje baba bata ujoti ninye nabegise ujoti bakarebera hari nyowe ninyo barebireho iwe mzire we oburi banana ba neighbors bawe orumuno obajuma nojuma buri yo muburi yarukurabo mission obajuma abana kubara atandike kujuma abakwetorire bakajuma n'abanyabuzare bawe ogirote no mujango gwanje ninye nabe ninkora ki ningo rugambo kashanga no gambura abana bari yawo nango bamwe no shanga nibagambura n'abana washanga omwana yes because abana nibatumanya omwana no manyo mwana kubara umwana atambura akahika awa neighbor akahurikira za banyuma yo kurigeza akishagambira mama akagambira nyina na muronga bacyara akagambira nyina atkunka mama atunomanyo wananka baba muri bagambaho nyina akafuyu minga mazima umwanya go kumutera kaje wa umwanya wo kumutera ukamugira oti umwanya wo kumukoshona ukamugira oti iwe nankutumire kore neki emboza abantu bakuru nozikora mushi ukaje oti umwana yangambira wa munongambaho you see just get to know ngumwana ukwara akora gatandika kutambuza rugambo akaba katerana nganda akashishama kagabantu akakora buri kimwe kiri kwetengesa ogira tuno rubanja rwanje nyiwo muzire ndakozire mu rwanje yes ebe bintu biruho amacha umuntu bigamba kunga bikozire ki biruho so mwikirize abazire ngu no mu rumugwitu mukuru kukuza abana bitu
omudini na no kuberekereza bibashemereye kora ki ibashemereye kora so much as we want much as ntwenda abana bahangare kurungi kungo kuhangara kurungi kuri umungisho nungi exactly abamwe nibatekateka ngo umwana kugira ngo no muhabura kimwe biki then na nemicho ino kumurika kakore byakwenda that is wrong we are in a free world nuko kubahura it is a free world at the end of the day it is a free world yes it is a free world iyo bana kora bateko mu free range system ngaina betwa bencho the free range system ukabare kura wa abana bahumwire bari abana bari umbane wane bari ama TV abana bari okwe bari umunankeje bakwatire nankeje nibasiba betorore cyaro abana basiba nibiruzi ngoko za cyaro abana basiba bari okwe abana bataruka shayi 12 umwana ataruka aisha akikomuka nakimanya it is okay at home just get to know nango kakabakato abamwete bakumenya no bwana ahiburu kusiba takumomane yasiba ngo yagena ne yari atakumeye yari takumanya oba yasiba nkai nekikuru yagaruka so abazire ebintu ebi nebintu bikuru munonga akuba abana abutuzire matches nabawe konka nabana bihanga nabana bedini so obari abana bihanga kandi ukwenda ba competing n'ababandi iwe nko muzire zana role yawe akuba they are good parents abariyoko bakora umurimo murungi kukuza abana so making sure ngo niwe omolding abana aba baza kuzomunsi na nokora babase kubana ba meeting standards aheru ebakora ki eyibarmuntu baza konga wakuzo mwana meme ugo wagamba hakiruka uwagamba hakanyiga nibaza kumuimproyinga bamugambeho atere bosori wallahi nanga bamwe no bareba na garuka munyina kubi agarukamu dadiwe kubi yawecheje umwana akajya akigaruka mata nangwa nyo yangambera kubi atanana mugambero yangambera kubi and it is okay with a parent so nabaje banabeshengereza muri kazaramwe mwikirize ngo Allah subhanahu wa ta'ala bwanyuma yo kutuha abana aba akabatwa kugira ngo kunabanya manya akiro cyemperu umuzire naza kuyija ayije no mwana urunakoro yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi umwana bwara yiruke nyina umwana kirukishe shoka kwiruka nyuka kakwiruka buri umakiruka mutahi weye kungu mwana aza kuronda ajati mama pa akuleto mishogo mwanje wa manje ati mukama ruhanga wanje buza tata limadha lam ya'muni bitaa awenji ataranyegise emicho nemitwarize na nengesho obuyiro muna habirenkira muto ntaka kuzire so mwange kwegesa abana konka twange kwegesa abana micho urubanja nuza kutucwebo abana baza kutusinyisa urubanja emirimo yitu bagitware bo batayigurire tuzomurro because of parenting. Yes. Barakallahu fikum. Ahine chiwagambaho nishuka no manyangu abana ebibakora nko kuwagamba abana bakore ebintu ebitari birungi niwo muzire no gabana oboruho batorutwo yes n'urubanja rwawe no gabana ho iwo tarakozire mu rumo rwawe nko muzire accept abukaharo obwana mundo wana bishiki abana bashije you know bine ba boyfriend you know girlfriends you know shangana agenda nararo ko nakuretera nangune nebiya leta muriya to kumanya yabi saho no bano no sharinga ahakiki yako umwana aramuna agenda narugo mukashaye nzikashayemwe shayi 12 umwana wo mwicara muna rugo mukanagenda wallahi and the parent is not bothered ari yaho it is okay ninga no buyagenda kubija bagambira wambuza wano rugangaye nani ndugombane iba cyaboke umuziri yakireba cyakora ki yakirega you just get to know ngo akire karahike kureba consequences ezo wakubire watangire bukirikare you accept the way engeriz kozereki eizermo inshallah taala kunga mwikirize ngo Allah subhanahu wa ta'ala abana aba abatwireke biconco kandi twine kubireba nke biconco ngoko umuntu ari ukwekera bo engeri yo kukitwara nabana abatubene ko twakora ki tubene ko twabatwara aho nhondi kutangarira abashisha bamo bari yoko niba babita ba spam donors just nibakora uko kutuzana
konka tubakana kureberera abana tubakana kubashomesa Yes. akazi bari ne batobokwe mazina Aza, it is two-way traffic. It is two-way traffic. Much as noreba bo abachara naraka kutire nduru bamuhurira kuko hina bazire hina bashija abaru kusafaringa numanya abwenji actually niyo nshonga abwenji abazi abashija bingi bakufa bukirikare kugira on average abashija nbafa munonga agwe bizibu bakuba bine bakushanga omunankejo mumaka. So we are saying ngo abazire abaryokwe abashija to taking up responsibilities zitu nkabashije umukureberera families zitu namazima abacyara bari kuba mbasafaringa and it is understandable hina bari kuba batina bashije konka hina abo kureba kimwe bari cyane konka abana atakwenda kubarebe ino bwakubatine kandi ukarata kwenda nakufayo nenda n'icyo you get it kandi hina kuba hine atari kwenda kufayo at the end of the day aba bana basigara bari abaho wallahi barukuza nibagira ngo batabana bananga bahara bananga they will carry your name nubu wakuba abandoning ngota ukabangota nibasigara bari abana bawe abarugira mugongo gwawe. So accept the reality okwe niko ruhanga yakucwerire mukani bo nuko wacuiremu akubatina mbeshi baba kwazire bakakwata tine wakutumira so okukiri kibe nuko cyakora konka abana batakasafaringa ahagwe bizubu byanyimo bazi wallahi kandi tibara kutumire ngo bazare let the kids out of your problems abana mbiyo bizubu byanyu iwe nekizubu cyawe guma nekizubu cyawe konka bamwe mushijano cyanga yanyigira mu kazi na nabana batwarira mbona ngo abana yabatwarira yes iwonoza kunyiga mushija we ugire ngo mukazi nabana nukwe biri it is true konka abana abawe yebuze iwe umbire bobore nokura abana abantu baza kureba bato kukarayika kire ngo kuranga rukore byeye noza kubanaginjura abana bataninga pabe no babo mugasho exactly banyuma yo kuba abana bo mugashaba how are you going to look noza kubemera roto misho abazire tubakushwara bamwe kandi graduation ngao umukazi yabatobire n'umwana we yakasho tugamba ukiriya graduation amuzire mushijana nkayaburaho ukiriya graduation yaba munaza ko kushwerwa mushiki Allahu akbar walillahi hamd we have seen them tukumani ngore mikoro I know bakasoma zanjye kugira ngo muri bagamba kunka Allah so nabaje abana beshengereza abana batutandike nabo buto bakire bato tubereke ebibashemerire kora tubakuze given the fact that bari mu cyumuro hati tubareberere tubateke mengesho nemicwe eituru kubendamo itunkabazire inshallah. Okay barakallahu fikum ninjamna nanje wahora mazima program yetu niko yagendetyo kampani yangu hine echwaigamo omzire abana afayo kubahakire kabe muto mwegese micwe mirungi mwegese dini mwegese ko bari kutura na nabantu emicwe mirungi byona buri kimwe cyo no kutwaza kurunje muka abamwe no shanga bari abashimari mibane ntanda z'abana yes abana bine mikono miringwa so ebyo byo muzire nayine kubireba ryo muka wallahi omwana mutala yini yes wotabirebero ryo muka embera nezaguma so madama wantaka hendi yes by that kagamo kamheru yes agambo kanje kamheru ninja kushaba kugira ngo Sunday yes this Sunday 31st inkashomera madrasa tunur al-islamia kandi aho mu Western Uganda waga madrasa tunur tina takujimanya so are you fundraising yokumara echombeko frat and we'll be there or Sunday inshallah taala so mbete eyimuruhona kugira ngo tubase kwikayo turebe kandi ebintu antugamba akuba nishomero eresere abana nemicwe nengesho akuba ine dini it runs your curriculum theology na secular umjenyi mukuru na alhaji Hassan basajja baraba inshallah taala so tubeyo Sunday inshallah taala. Okay munani wanje hana siganda hawa salimu sana nyine mu Sheikh ayibaziwe Muhammad mshomesa wanya Mitanga Muslim Primary School obitatu tureba abana bitu na necyumuro twaza kubendeza kurara kurunje wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله